Assalamualaikum, salam pertama. Waalaikumsalam, salam kedua. Sayalah datang di pantai Minea ini. Saya menghibur orang semua. O garapain o batu di gona ado imana ago ita moho batu ating ora naritaman. Tiap malam membawa bolu. Saya membawa di waktu tambahan. Sudahlah jadi ini gurun, jadi Gorontalo Utara. Malam mo apu Sudarawati amo molo hidu anu olu utala mai mo ipatulidu. Awas nanti balik. Ya hormati sampaikan. Sudahlah jadi ini Gorong, jadi Gorontalo Utara. Malam mo apu Sudarawati amo molo hidu anu olu utala mai mo ipatulidu. Awas nanti balik. Ya hormati sampaikan. Pegagana no bale na no didingo no batu. Ating ora dono rame ita donari ho batu. Ya hormati sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.